hanyuma iyi ndege yari isanzwe iva mu Misiri ikajya Kinshasa, ariko noneho ngo mu rwego rwo kugabanya izo ngendo ihinira bugufi isigaye irandinga hano Goma. Goma ni ukuvuga ngo ikora rotation za Cairo Goma buri munsi. Hanyuma rero ngo aya makompani bigiye kuzana nayo bakoresha nyine muri izi mbunda za 122 mm, ariko ngo bakanayakoresha nanone muri za mbunda dukunze kugarukaho bita ngo ni BM21, kuko nazo ngo zirayakoresha. So FARDC rero Prito Misiri nayo ifite isoko hano muri Kongo. Imiripuko se hano hakurya ugira ngo hajya hiburira aka gahugu ko kabaye akaryacwende ritoga nyine. Nta gahugu ko ari uruhugura. Uruhugu rusigaye rwarabaye agahugu kuko abagabo basigaye birukangana abandi bakaburaho bakwirwa. Uwo birukanganya abona kabaye agahugu akaburaho yapfunda imitwe n'ubundi mu kibaya mwarabibonye byabaye. Turayirukangana abagabo bakabona kabaye akadomo. Yesu we. So Daddy, nabonye televiziyo nziza kwa Ndode Diemano, wayitugurira? N'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi. Kwa Ndode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi. Hari water dispenser, gas cooker, amaradiyo, televiziyo, ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'Iburayi. Wahasanga nanone frigo, amagaze y'ubwoko bwose, kandi iyo uguze gaze bayikugereza mu rugo. Ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box, bafure ku bakeneye umuziki, imashini imesa, rice cooker, blender, micro-onde n'ibindi. Iduka Ndode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House. Waduhamagara kuri telefone igendanwa 078 77 63 68. Gana iduka Ndode Diemano urahasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza. Ko tubyanzuye muri tayari twambukire mu biyaga binini se. Twambukire mu biyaga binini, ariko hano UPDF ese kurwana si UPDF ni igisirikare cya Uganda. Hari ibyo bavuze basubije kuri Loni yabashinje gufasha M23. Nababwiye ntereka umusonga tube tusangiye tube dusangiye umusonga, ariko rero igisirikare cya Uganda UPDF cyamaganye ibikubiye muri raporo y'inzobere z'umuryango w'abibumbye ONU igishinja gufasha inyeshyamba za M23, kivuga ko izo mpuguke zabogamye. Daily Monitor yasubiyemo amagambo y'umuvugizi wa UPDF Brigadier General Felix Kurage avuga ko raporo Kurayige avuga ko raporo ibogamye, ntishingiye ku bushakashatsi yifitemo guhengama. Uyu musirikare yunzemo ko inzobere zakoze iriya raporo ntizagize uburere bwo mu bwenge, intellectual discipline, bwo gushaka uruhande rw'inkuru rwacu cyangwa bakoreshe ubutabera karema. Bya bindi viateri bya balance ubyumva ntago bigeze bajya muri balance. Brigadier General Kurayige yagaragaje ko mu mwaka w'ibihumbi na 2023 kuboza UPDF yohereje ingabo zayo mu ntara ya Kivu ya ruguru mu rwego rw'umutwe w'ingabo z'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba, bityo ko itahindukiye ngo ifashe inyeshyamba. Raporo y'impuguke za Loni iheruka kujya hanze by'impanuka ivuga ko impuguke za Loni zabonye ibihamya byemeza ko abafasha bamwe mu bofisiye ba UPDF igisirikare cya Uganda na CMI urwego rushinzwe ubutasi bwa gisirikare kuri M23. Ikomeza ivuga ko amakuru yatanzwe n'intasi ndetse n'abegereye M23 nayo yemeza ko hari abakozi b'ubutasi bwa Uganda baribunagana kuva byibura mu mpera za 2023 mu rwego rwo guhuza ibikorwa n'abayobozi ba M23. Urumva rero ko iyi raporo ngo yanavuze ko nubwo abakuru ba M23 bafatiwe ibihano na Loni bagikomeje gukora ingendo banyuze ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Entebbe cyo muri Uganda. Iyo raporo by'umwihariko ishyira mu majwi umunyamakuru
Andrew Mwenda wemereye ubutegetsi bwa Uganda imushinja kuba ikiraro gihuza M23 n'ubutegetsi bwa Uganda, we akavuga ko ziriya mpuguke zahawe ayo makuru y'ibinyoma na ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kampala. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze igihe ishinja Uganda kuba ifatanya n'u Rwanda guha ubufasha M23. Kinshasa by'umwihariko ishinja Kampala kuba ingabo zayo zarafashije M23 kwigarurira umujyi wa Bunagana umaze imyaka irenga 2 uri mu maboko y'inyeshyamba. Aho niho navugaga. Ubundi imijugujugu birirwa badutera, uretse ko wa mugani twe twemeye gutega ibitugu, nk'uko umukuru w'igihugu yigeze kubivuga ati giye rwose nzajya ntega ibitugu. Imijugujugu badutera bakaba barayiteye Uganda mbere yacu, kuko n'ubundi M23 yateye ari hiturutse. Ubundi bivugwa ko igihe iya mbere yari imaze navuga ko yari feirinze, hari igice kimwe cyagiye mu Bugande, ikindi kiza mu Rwanda, ariko abaje mu Rwanda uyu munsi baracyahari. Aba Uganda rero byagiye bivugwa ko ari abo ngabo bongeye gusubirayo. N'ubundi mu kanya turajya kuri M23, ariko reka n'uburu rupapuro rwo muri La Carida Guest Garden Limited. Muri La Carida Guest Garden Limited naraye mpageze abantu bari kuharebera umupira. Ya screen navugaga, nanjye narebeyeho umupira byibura iminota mike, noneho kubera natahaga kure ndabireka. Ubwo ikibazo cya screen ndagishoje. Hari bare irimo ibyo kunywa bidasembuye n'ibisembuye. Resitora yo muri La Carida Garden Limited urahasanga amafunguro meza atekanye ubuhanga, amafi, akabenzi, urukwavu, inkoko itekanye umuceri. Noneho umwe mu bahayobora yavuze ngo hari ni ihene yo mu ifuru. Noneho sasa La Carida Guest Garden hari amacumbi atandukanye, ndetse hari n'icyumba kirimo n'ibiro. Abana tubafitiye imyicungo igezweho kandi ibatera ibyishimo. Ufite ubukwe, ufite inama, amahugurwa, anniversaire, graduation, tubafitiye ibyumba bitandukanye mugomba gukoreramo ibyo birori byanyu. Ariko noneho abafite ubukwe bwo gushyingirwa, hari itente ijyamo abantu 800. Iyo tente ubonye ukuntu bari kuyidekora, ni ibintu bizaba biryoshye cyane. Hanyuma rero ni mu kagari ka Kibenga mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo. Iyo ugeze ku murenge urenga gatoya, noneho wagera aho kaburimbo irangirira, noneho ugakata agahanda kari imbere y'akagari. La Carida Guest Garden utangira kuyibona. Niho iri. Abantu bose rero mu gihugu cyose rwose muri La Carida Guest Garden wahakorera ibirori byawe bikazaba amateka. Noneho ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 07 83 48 937. 07 83 48 937. Noneho nta yindi nkuru twatamporizaho gato. Inkuru irahari, duhite dusimbukira. Hari icyo ubutasi bwa gisirikare bw'Ububiligi ngo buvuga ku bikorwa by'ubutasi bw'u Rwanda. Aha rero ubutasi bw'Ububiligi buravuga ko bwemera ko ibyo u Rwanda ruvugwaho biterwa no kudashaka ko hagira ushaka guhungabanya umutekano warwo cyangwa urusubiza mu icuraburindi rwanyuzemo, harimo n'abanyarwanda baba muri diaspora. Ibi byatangajwe muri filime mbarankuru itavugwaho rumwe yibasira ubutegetsi bw'u Rwanda iherutse gushyirwa ahagaragara, bise Rwanda Classified, aho abayiteguye bashinja inzego z'ubutasi z'u Rwanda gukurikirana abatavuga rumwe n'ubutegetsi kugeza no mu mahanga. Abakoze iyi filime basuye urwego rushinzwe ubutasi bwa gisirikare bw'Ububiligi, Service Général de Renseignement et de la Sécurité. Umuyobozi mushya w'uru rwego, General Major Stéphane Dutron, yagize icyo avuga ku butasi bw'u Rwanda. Ubwo nicyo dushaka kugira ngo twumve icyo yavuze. Ati, ntekereza ko urebye amateka y'u Rwanda
iyo wongeye gutekereza jenoside yakorewe abatutsi ntekereza ko ubutegetsi buriho buhangayikishijwe n'ibyo bintu bushaka uko bishoboka kose kwirinda ko igice runaka cya diaspora yarwo batazabasha kongera gusubiza igihugu mu bibazo by'amakimbirane kandi byasenya kuri bose. Ndatekereza ko ariyo mpamvu nyamukuru y'ibikorwa byabo hanze y'imipaka yabo. Abajijwe icyo u Rwanda rwikanga kuri abo bantu bo muri diaspora yagize ati nkeka ko bakurikiranira hafi diaspora, ko bashaka kumenya icyo iyo diaspora ishobora gukora gishobora guhungabanya ubutegetsi bwa Kigali bitewe n'ibihe wa mugani twanyuzemo. Gendemeranywa n'ubwo butasi n'ububiri gihari. Yego bw'igisirikare cy'u. Yego icya mbere harya kwa kumviriza telefone mu byitanga ya system ya Pegasus. Yego ibyo ngibyo leta y'u Rwanda nayo ibaye ibikora ikibazo kiri. Ubundi se abatabikora ni bande? Yego abanyamerika bakora ibingani. Ubundi si iyo system n'u Rwanda rwayikora. Barashe Ben Laden batamumvirije. Utekereze iyo system ni y'u Rwanda. Niko rwayikoze. Barashe Savimbi hano hirya muri Angola batabanje kumwumviriza kuri telefone. Si ryo kosa yakoze. Harya bakadafi. Noneho rero sasa. Bakadafi. Yego. Noneho sasa. Ariko ujenjekeye opposition. Ndibaza muhaye ishingiro kumvirizwa. Bo bashobora kutabyemera. Jewe nemera ko u Rwanda rwubatse ikijyanye na intelligence ndetse na communication. Ibyo ndabyemera ndabivuze. Bubatse intelligence na communication. Kuko bitabayeho ntabwo twakagiye dufata ibyo byihebe byari bigiye kugira ibyo bikora hano. Ikijyanye n'itangazamakuru na opposition. Itangazamakuru ryo mu Rwanda mu minsi ishize nko muri za 2009 2008 2000 kangahe hari ibinyamakuru byari bitangiye kuzana kajagari nkako ko kuryanisha abantu no kubahonda imitwe byari bigiye kuba nka za leta y'u Rwanda yidahaguruka. Reka ntanga urugero, reka tubanze twumve Kedi atubwira uko byifasha hakurya ibindi turabigarukaho nyuma yarambwiye ko afite akanya gato. Waramutse neza Kedi? Waramutse Shadrake. Mumeze mute? Uraho turashima gitare rwose nta kibazo. Kedi biteze? Ya ni fresh muvandi amakuru ni sawa cyane. Nanjye nturaho. Kigali kuba bazima. Kigali bimeze neza cyane mu mujyi wa Samuel bimeze neza. Kigali araryoye. Ntuwe atabuwe. Avyotesha kuzaba umwambura. Hanyuma se mwebwe ruguru yo ngiyo milipuko iko wapi iko amahayiko? Milipuko pe hano hakurya ugira ngo hajya hiburira aka gahugu ko kabaye akaryacwende ritoga nyine. Nta gahugu ko ari uruhugura. Uruhugu rusigaye rwarabaye agahugu kuko abagabo basigaye birukangana abandi bakaburaho bakwirwa. Uwo birukanganya abona kabaye agahugu akaburaho yapfunda imitwe n'ubundi mu kibaya mwarabonye byabaye. Turayirukangana abagabo bakabona kabaye akadomo. Yesu we. So biramutse bite rero biramutse bite kugira ngo ntagutwarira wa mwanya wawe wambwiraga ko ari muke. Ubwo ibya mapendo byo turabireba nyuma. Ngira ngo muri iki gitondo uretse ara mu gace ka Sake twariho tugira kuvugana n'abantu bahari. Ni Sake iramutse ituje nta rusaku rw'imbunda ruri kumvikana nk'uko bisanzwe. Undi hari yabizwi ko rwose Sake mu gitondo nimugoroba saa sita ntihajya hagira igihe hari ugira utyo kumva rwose yabaye kurasa bya hato na hato. Ariko ngira ngo muri iki gitondo amakuru mfite nuko nta rusaku rw'imbunda n'ubundi ruri kumvikana. Ariko ku munsi w'ejo ngira ngo umuhanda wiri ufunze wa Sake Kicanga
bisa na bimwe byari byabaye mu kibaya aho FARDC yari yafunze umuhanda wa Kibumba wa Goma Kibumba, ariko nyuma y'uko M23 isohoye ririya tangazo rigaragaza ko leta ya Kongo ariyo yafunze umuhanda kandi bikaba biri kugira ingaruka kuri bariya abaturage bo mu mujyi wa Goma, byabaye ngombwa ko bawufungura, ariko M23 nayo irawudadira sasa. So uretse M23 yasabye umuhanda, imaze kuwuhabwa nayo irawufunga. Ntabwo navuga ko M23 yasabye umuhanda, ahubwo yareze, ni nkaho yareze leta ko yafunze umuhanda kandi bikaba biri kugira ingaruka ku baturage bo muri Goma. So mu masaha y'isa 3 rero z'igitondo bari bawufunguye kuri kote ya FARDC cyangwa se kuri kote ya government. Mu kuwufungura rero M23 ahubwo nayo irawufunga sasa mu gice cyayo. Kubera iki? Ntabwo turamenya impamvu yabiteye, ariko ngira ngo wenda ni babashotorana abagabo, urumva hari igihe rimwe na rimwe tubibona nk'agasuzuguro, bamwe barafunze bafungi igihe bashakiye barawufunga, igihe bashakira bakawufunga. Ngira ngo ibyo wenda ntituramenya impamvu yatumye M23 iwufunga hano muri Kibumba, ariko nko muri Sakeho umuhanda waturutse mu gitondo ufunze, bigeze mu masaa 8 barawufungura. Ndavuga umuhanda wa Sake Kichanga wari ufunzwe na FARDC. Wari wafunzwe ku ruhande rwa FARDC, birumvikana. Burase M23 ntiyaba yawufunze mu rwego rwo kutizera ikigiye kwinjira muri eneo zawo mu ifungurwa ryawo. Buriya aba bagabo bitewe n'ibigenda bibabaho, ndavuga bo muri leta nabo bagerageza gushaka icyari cyose bakora kugira ngo kibe cyababaza M23, kuko twagiye dukora inkuru nyinshi zigaragaza buryo ki leta ya Kongo iri mu gutegura intelligence cyangwa se maneko zo kujya mu bice M23 igenzura. Rero iyo bafunze kuriya kabone n'ubwo hari habaye kiriya gitero, akesha ari igihe baba bategura ibintu bishobora kugira ingaruka kuri M23. Rero ntabwo biba bisobanuye ko buri uko bafunze bafungura bafungura M23 burana barako n'ibifite amakuru y'ibyo barimo. So niyo mpamvu rero rimwe na rimwe nayo ifata icyemezo nka kiriya. Ku rundi ruhande wenda dukomeje wenda na update, hari indege yo mu bwoko bwa Antonov yari isanzwe ikora ingendo ziva hano Goma zijya mu Misiri. Ngira ngo iyi ndege yari yayobeye abantu, kuko twigeze gutangaza ko hari indege ipakurura amakontineri hano ku kibuga cy'indege Goma, ariko yapakurura mu gicuku cya nijoro, ndetse nta n'umuntu wabaga wemerewe kuba yagera kuri izo kontineri. So rero cyaje kumenyekana nuko iyi ndege burya ngo ijya mu Misiri igiye kuzanayo amakompora y'imbunda yo mu bwoko bwa 122 mm. So ngira ngo ni imbunda yo musada. Hanyuma iyi ndege yari isanzwe iva mu Misiri ikajya Kinshasa, ariko noneho ngo mu rwego rwo kugabanya izo ngendo ihinira bugufi sigaye irandinga hano Goma. Nuvuga ngo ikora rotation za Cairo Goma buri munsi. Rero ngo aya makompari bigiye kuzana nayo bakoresha nyine muri izi mbunda za 122 mm, ariko ngo bakanayakoresha nanone muri za mbunda dukunze kugarukaho bita ngo ni BM21, kuko nazo ngo zirayakoresha. So FARDC rero Prito Misiri nayo ifite isoko hano muri Kongo. Ibihugu biri kurira muri Kongo cyangwa se biri guprofitira muri izi mvururu ziri muri Kongo bikomeje kwiyongera cyane. Shadra ibyo ndege nabyo byaje kumenyekana. Hanyuma hari ibyo nahoze mbona bari kuvuga ngo FARDC ngo yaba ejo yarakoze akantu muri M23, ariko subwo nejo imusi kwa gatatu, ubwo ngo kwa mbere ngo nibwo yabakozemo akantu ngo kuri axe yihera, ngo ni Sokorawani yabikoze. iriya operation ya Sokorawani n'umuvugizi wayo niwe wabitangaje, yavuze ko byabaye kwa mbere no kwa kabiri. Nagira ngo utubwire ngo ni muri Kanyabayonga byabaye, ndagira utubwire ukuri kwabyo. Ibi bintu bari kuvuga bifite shingiro rihe muri iyo minsi, koko hari ikintu cyaba cyarabaye kuri M23?
sasa rero hano aba bakongomani mugomba kubamenyera kuko ni abantu rwose bafata ikinyoma bakabyuka bakigize ukuri mu binyamakuru byabo, abo bandika kuri za Twitter barimo ba Micombero na ba Justin Kabumba, bafite ukuntu bigira gutya bagahimba inkuru, kandi akenshi bakunze kubikora iyo bakubiswe na M23 ku buryo bugaragara. So rero urebe neza igihe batangarije iriya nkuru birahura neza cyane n'igihe bakubitiwe muri iki kibaya cya Nyiragongo ubwo barabanyarumaniya bakubitwaga. So rero akenshi bashaka guhisha intege nke zabo ni kuri aba bikora rwose. Nk'ubu ngubu rwose izo nkuru zo muri Kanyabayonga barandika ngo barashe ngo abasirikare ngo baye mu 23 ngo mu kanya ngo barashe ngo abagande, mu kandi kanya ngo bakoze ngakantu ngo batwitse imodoka ngo zaye mu 23. ubona ko nyine ni inkuru ariko zidafite fact. Muri iyo M23 rimwe na rimwe ibakoze akantu uzabacunge muri Sake ejo bundi bakubitwa bakamburwa n'ibikoresho, babyutse bandika inkuru zihabanye n'ibyabere muri Sake bashaka guhisha ukuri kw'ibyabere muri Sake, ukumva bakujyanye muri za Masisi zone ngo twigaruriye ngo axe ngo ya Gisuma, ugasanga wakurikirana ugasanga Gisuma n'ubundi mu 23 irimo. So ibi rero ni ibintu rwose tumaze kumenyera byo gukora inkuru mpimbano. Wabonye ko abarimo ba Patrick Muyaya ejo bundi n'uwitwa Bemba kiri minisita w'ingabo batangaje rwose ko Kibirizi ngo ari yabo, baramanuka za Kanyabayonga barazikonfirima, ariko mu by'ukuri bihabanye n'ukuri. So inkuru za hano hakurya muri Kongo rero akenshi bazandika bagambiriye kuyobya abakongomani ko biba biri kubera kuri tele, bagira ngo berekane ko ari icyo nabo bari gukora kandi nyirizina ari hafi ya ntacyo. Kugira ngo tukurekure watubwira none aho ubwiyo Kanyabayonga kugeza ubu muri iki gitondo, ko nayo tuzi ko ari axe yari iriho imirwano myinshi, byifashe gute muri iki gitondo? Biratuje cyangwa hari agashya kari? So ngira ngo mu masaha 11 mu kanya gato rwose nibwo nari mvugana n'umuntu n'imboni yacu iri muri kara gace, aho kumuteja ari kuri ya mashuri ari kuvugwa cyane muri ka gace ka bitango ni ya mashuri bitango ni Maendeleo. Ejo niho habereye urugamba, ariko ku rundi ruhande wakurikirana ugasanga Monisco rimwe na rimwe bayabigizemo uruhare iri muri kara gace ka Kanyabayonga, kuko ni Monisco isa naho iri gukingira ikibaba uwo twakwita ko ari umwanzi wa M23. Ndavuga abasirikare bo muri FARDC. Iyo tuvuze FARDC ubwo tuba tugiye gusangamo za FDLR n'indi mitwe bafatanije mu cyo twise mu cyo dukunze kwita coalition. So rero imirwano ku munsi w'ejo yahariya muri kare agace kari muri amashuri azwi cyane ya Maendeleo, ni imirwano yabaye, ariko ubona ko Monisco nayo irisa naho iri gukerakera muri biriya bice, yerekana ko ngiyo iri kurinda umutekano. So ni imirwano cyakora kitaratumye itarasize M23 ari agace na kamwe bayambuye, dore ko bari bayigabyeho ibitero. No muri iki gitondo rubwo navuganaga n'imboni yanjye iri muri kara gace bwana Shadrake, yambwiraga ko ari kumvikana amakompora ariko rimwe apana mu furerizo kumwe tuvuga ngo barisherinze ku buryo bukomeye cyane cyangwa se kwatakana, ariko rwose ibisasu byo biri kwitura hasi nk'ibisanzwe. Okay, reka tukurekure noneho ukomeze ubidukurikiranire uze no kuturebera ngo ibyuno mu minisitiri uhise yegura. Urakoze cyane bwana Shadrake. Urakoze cyane Kedi. Okay, murakoze ndugu. Minisitiri ngo bigenze bite? Minisitiri ejo bundi sibwo bari kurahira se? Ahubwo se hari icyumweru cyari cyashira hari? Yabivuye. Abaye ariko kirajye ahubwo nacyo rero. Minisitiri wa mbere yeguye nyuma y'icyumweru kimwe arahiye. Ni wa mukobwa se wari umagenda atanga mastric kuri. Ariko nawe ndabona asa neza, ariko ntago ari we. Nawe urabona asa neza. Nawe ndabona asa neza. Bari abantu bo kurya hariya. Buretse wumve Viateur bizize intambara. Iyo mvuze ko umugore ari mwiza uti wizute. Nuko rero abantu barakurya bakunda kwitukuza. Watangiye nawe. Ni mukorogo koko. Sinubizi ko. Ariko yabaye minisitiri akiri muto. Akiri muto. Ushobora kubona yitwa Stephanie Mbombo Muamba, yari umwe mu baminisitiri bagize guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yeguye ku mirimo ye nyuma y'icyumweru kimwe gusa arahiye. Muamba yarasanzwe ari minisitiri uhagarariye minisitiri w'ibidukikije n'iterambere rirambye, akaba yarashinzwe ihindagurika ry'ikirere ndetse no guteza imbere ubukungu.
kwa 29 z'ukwezi kwa gatanu nibwo yari yahawe izi nshingano na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mbere yo gutangira imirimo mu minsi 7 ishize. Amakuru y'ubwegure bwe akaba yemejwe na Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni Judith Suminwa Turuka mu itangazo yasohoye mu ijoro ryo ku uyu wa kabiri ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatandatu 2024. Iyo tangazo rikavuga riti Muamba yeguye ku mpamvu ze bwite. Ni ikintu ashakaga kumenya. Ubu baraza kuvuga ko ari u Rwanda rwamugiye mu matwi neza. Aho nyumvira nuko bivuga noneho biraba bimaze kuba too much. Baravuga bati ni Uganda n'u Rwanda rwamugiye mu matwi. Aza kubyumva. Iri tangazo rirakomeza rivuga ko Minisitiri w'Intebe Suminwa yamaze kumenyesha Perezida Felix Antoine Tshisekedi ubwegure bwuriya mu minisitiri ngo anahita amuvana muri guverinoma. Itangazo rya Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rikavuga ko Muamba weguye guhera uriya munsi adashobora kongera kwinjira muri guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko yamaze gutakaza ubuziranenge. Mfasha kwegura kwa Stephanie Mbombo Muamba bikaba bisobanuye ko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari isanzwe ifite abaminisitiri 54 ubu ngubu bisigaranye nyine 53 ariko ubwo barashyiraho undi Kamembe. Nandi mu ndeba message zarimo ziza amba naharangaye ari witwa Odette yari arimo asubiza abandi bavuga ngo tubishya amakuru avuga ati harya ngo mubishya amakuru uwo muntu agomba kuba atazi ibiryo. Hari ukuntu umuntu aba yarariye insenda nyinshi twa tuntu twumva uburyohe tukarangira. Uyu rero uwo bita Gidote si ati mwaramutse neza beza babwiza umusizi Tesi uri he? Aho harakabije. Oya ni umusizi. Ntabwo turi beza. Babwiza turabagore. Ese bagore nibo beza gusa. Data urakoze rata urakoze. Ni Tesi no sara ntabwo tuzi nta mugabo wakwita ni sawa yo ukabona yavuga ngo uhereye kuri Viateur. Tesi yaravuze ati ni mikoro nasomaga ati mwaramutse neza beza babwiza muvuza abarundi nibuka umwaka ushize nanyuze nemba ngiye Bujumbura nari mfite plastique product twari tugiye gushaka y'isoko Bujumbura ndenga bacu ubwo aravuga abapolisi ngeze hepfo gato arasaka abonamo amabase bote amajerekani n'ibindi aranyataka ati uransigira bote dore imvura itumereye nabi ariko kuko ari sample nari njyanye Bujumbura ndamwigisha musigira 2,000 ariko mu guhindukira nanyuze ku Kanyaru ariko nabasigiye amabaseda umupolisi wacu yandeberaga kure mugezeho araseka ati niko bamaze niko bameze ntiwabacika. Ubwo yarimo avuga igihe twavuganye n'abapolisi iyo ugeze ku mipaka Viateur ni wari wivuze ati urebye hakurya ureba nyine kuri side biba bitandukanye. Kijye njyayo narabakanga kora icyo kibariyeri cya kandi Kinyarwanda baracyumva. So ibi ngibi bya UPDF yamaganye UN mwabivuze Viateur yabigusesenguriye neza se. Navuze nti imijugujugu badutera bakabaye barayibanje Uganda mbere. Atungo tubonye noneho u Rwanda rubonye abandi barufatisha ku musonga. Tebe turuhutse umusonga. Ariko ubwo nyine bagiye kuvuga ko na Ministry Uganda n'u Rwanda bamugiye ntago yegujwe icyo ndeba we ashobora kuba ashyirwa mu nshingano yarabyishimiye ariko mu minsi mike amazemo ashobora kuba yarabonye ibintu atazashoboka. Uyu nguyu wavuyemo yanze kuba muri ibintu yarashinzwe nta hantu bihuriye muri guverinoma y'Igicucu. Bora yabonye ibintu atazashobokana nabyo aravuga ataho kugira ngo nzate ikuzo. Akabura wenda mu minsi iza turamenya impamvu ze bwite zibarize wabona hari n'ukuntu umugani basa intare za Sarambwe hari ubwo twavuyeyo cyangwa hari ikindi mu ntare nta bindi bintu biriyo gisigaye no gutegereza muri update. Hari umuntu ejo iriya nkuru navugaga byo muri Sokora ya foto nakwerekaga y'umuntu banditseho RDF. Oya bari aseko ariko bandika nari ngiye gusesengura uko nyibona baraniko bahora mise mbona yuko ibyo en fait urabona ko bazanye ikirango hano kugira ngo bagaragaze yuko ari u Rwanda nyine
noneho kariya kantu ukabona n'akantu ba designinze oya Viate uyu musirikare ibaho ino foto ibaho uravuga iyo ngiyo iyo foto irasanzwe muri social media irasanzwe ndeberaka sibyo uretse irasanzwe kandi yereka abantu ubundi iyo foto irasanzwe iyi foto irasanzwe ahubwo abano bayikoresheje nabo bita Kivu Morning Post bo rero bandika ngo ni M23/RDF niyo mpamvu bamuzanya ari RDF naho ubundi iyi foto irasanzwe none wibwira yuko ari RDF bafotoye koko iyi ni RDF iyi foto ibaho kuri Google naringiye kubigusesengurira iyi foto ibaho kuri Google icyapa cyo muri RDF gikwiriye hano bacyomeka hano mudukurikiye iyi foto ntago muyizi ira foto irasanzwe ubundi iki cyapa kiba cyuzuyeho birahura nta gisabo oya Viate iyi foto dusanga tuyibona ntago ari uko babyometseho pe okay aho uri bunyure kuko basirikare ureba oya uretse tunakwereka nandi irasanzwe yego nibyo muyimaranye igihe ariko ni inyomekano yatera araducabiranya yaterera ducabiranye namaze kuri RDF yaratubonye ko tutazi igisirikare ngenda washaka kudukuranya simwe mundusha computer icyo nzajya mvuga naga karakomekana ino foto irasanzwe hari abantu benshi igaragara no RDF ugasanga kariya kapa gasaguka ari gato ashobora kugashyiraho gakwirwamo ariko ngeye iyi ngiyi iyi foto kwanza ntago ari inyomekano reka ndekeraho mbuze ikimenyetso kindi ngo hari iyi foto nkunze kuyibona hano henshi na RDF n'ibitangazamakuru byo mu Rwanda birayikoresha umuntu wa RDF watunga imbunda ishaje yaboze ni uyu mugabo ari mu biki kwifata ari RDF ko n'ibitangazamakuru byo mu Rwanda biyikoresha ifoto ko ari RDF byose nuko uyu mwenda surona to RDF uyu myambaro nayo ntago ari RDF imyenda se hitabane fande nanjye muri studio ubwo rwose umufande hakiya Mungu ndabirahiye ibintu by'igisirikare kuri ino nshuro never ndabyanga hakiya Mungu ndabirahiye iyi foto niba hari umuntu wo muri RDF watunga imbunda isirya ndava mu Rwanda mpunga uje hehe akose nk'umwadukishije nago muri kumva impaka ukuntu zibindi izi mpaka zituma uhunga niba hari RDF watunga imbunda imeze nk'iya FDLR yahunganye muri yatera ibintu kuvuga ndava mu Rwanda iyi foto niyo muri RDF ndogo yago niyo nako reka niyo niyo muri RDF ariko ifoto niyo mu Rwanda uyu muntu ni umu RDF ndaza kugusha izi foto zanafatiwe hariya igako bari muri training shoko bari kwiga mu nasho niyo zafatiwe nasho bafite ikirango ngo umurashi n'ingabo ndaza kuzikwereka n'andi mafoto nitusoza ikiganiro iyi mbunda tageti bari kuguseka babu n'umunyamakuru wacu ntabwo muzi babu ko ndumva utamwizera RDF batunze imbunda imeze gutya niyo rizuzi nasho babu bandi bantu mwatubwiye koko ifoto ntabwo muyizi namwe koko biyatera Shadaraka ntagasoza ikiganiro mutadukirana akanigendere baraza kubireba n'ubundi aho zikomantere igihe cyose zizaziraho nzabikubwira mbonde ishaje ntirasa ake imbunda ishaje bo nk'ubwo buri bubi urumva n'uyu munsi uyintunze nakwiruka cyangwa nkamanika amaboko tugenda tujya ku musozo mu yandi makuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje abantu bo muri bino bihugu byo mu karere bakomeje kudizayininga abajya kwitabira umuhango w'irahira rya Cyril Ramaphosa muri Kongo ndabona hari bugeyo Ministiri des Affaires étrangères Coopérations Internationales et Francophonie ni uwo bita Therese Kayikwamba Wagner harakantu ngiye kunenga kuri televiziyo bosi bayita televiziyo mere yacu se yo mu Rwanda yego urabona bashyizeho akantu hano kagaragaza iminsi isigaye kugira ngo habe amatora banditse ngo tora harabura iminsi noneho ikayaza ni tora iki tora harabura iminsi sisa amatora nyine washaka kuvuga ngo amatora se amatora original foto ya foto babu wari ukiri guseka azayikwereke ahise yizana babu urabigenze babu nibwo nkwemeye iyo muhererekanya abari muri training aho yikuye zo yayikuye hano hariya bari bakoropinze reka nyereka abantu badukurikiye nzigarurire ya original babu n'umutaramu cyane ubu nicyo kintu kigiye gutuma ndushaho kukwemera aho wayikuye so ako biriseriye babu buriya ndamwemera iyo yanditse inkuru mbona information zose
nshaka zirimo none se ubu ariko ubu narushijeho bitorezaga hamwe kunyigarurira n'umunyamerika se. bijya sibizi ko hajya hari ari wenyine hari kumwe n'umunyamerika. hari abarakropinze ariko ongera uhakane Fietererega impamvu ntabwo ubona ko yakoropinzwe se hano bakatiye hagutya hariya umushumi hari uwubona usinguyu wa mushumi singuyu hari uwubona kuri iyi nuvuga ngo barakropinze ntiyagaragara vuga ko wemeye twikomereza ikiganiro inasho bigisha imbunda bakuye muri amura ubona ziva muri amura nyine vuga ko wemeye ubu se hano ku muhanda wamubona n'imbunda imeze irya urashaka iki wemenya ko uno musirikare ari uw'u Rwanda private avuze ko yafatiwe tuve hano avuze ko yafatiwe ifoto nagahanditse oya yahanditse kandebe iyo utinze yafatiwe muri exercise shared accord ibi ni ibiki ni mu myitozo ihuriweho byigeze kuba erega viatendaza no kumwirikana iyo utinze kwiwawa uhatebaba tuva sibyo Yezu yabwiye nyina ati tuva tuvuga tuti bye bye. Okay, Viatera ashaka ko tugenda. Ndibaza ko namwe mubyemeye ko twagenda amakuru yose twari dufite twabagejejeho amasaha yadufashe gusa turasiga tubibukije ko muraba mugize neza ne mukora subscribe, mukore like, share ndetse na comment. Turabibutsa kandi ko gutera inkunga Bwiza TV banazana n'ibikorwa byabo rwose mu kuzana ibikorwa byabo tukabyamamaza biba birimo no gutera inkunga Bwizerega. Dore nimero niyo ngiyo. Ndacyabagendamo. Zemera ubuguru bushyuhe. Bushyuhe. Akoze cyane mugire umunsi mwiza. Bye bye.